Sagang Mitay Khulda, Kuki militantsing na nongmay round kaya marum kapsilakre. Bisnupur District ki Kumbi Police Station gi manungsa na layriba Sagang Mitay Khulda. Nga sinungtil pungahumlom taba matamda Kuki militantsing na nongmay round kaya marum kapsinduna. Landarak padagi kunjasing yam na chaw na mipay bapong na krehaire. Pau siya sina kunjasing dagi fangba pau gi matungin na de. Kuki militantsing na nongmay kapsilagliba si Haukta Kuki Khulda gine. Kulla si handak ki kanglup ki irang asida Kuki sing laibang amdabadagi yum thadok tuna loy na magsiyana krabane. Aduba numit karanigi mamangda Kuki militantsing galoy na kulla sida changsilak tuna. JCB na sing basisin na duna lambi kak tuna Kuki sing amukan na laisin bagi tabak sa tarak panay. Loy na haukta Kuki kulla sida si antok ruraba Kuki sing layre hay badukangan bagi tabak sa tarak pagaloy na Sagang Mitay Khulda nong may kapsin duna landasilak panihayire. Pawasin hay Kuki militantsing na nong may kapsilak pa do. Nung tilpung marifaw ba matan-matan oy na sa tarakhe. Nung may kapsilak pa do da Sagang Mitay Khul maningda layri ba BSFK kangbuna. Kudhan do na nung may round kaya kapke. Nung may kap na ba sida hausik paw ba da misimi na amadi asokapan yaw bagi paw di fangdre.